imizing khele turte Kolasib te hingtraun an lut don an lu mai an tong trai thlap mai khuti mu khu nuam thian ani Kolasib player te kan soi chok ba rim hrim anga keeper a hian Freddy le chuanga ania right back a Azaria center back a Peka Sajam Puya left back a left back a hianin thang deuh lek thina an sarian defense line mid deuh hrim chu Peka Azaria Sajam Puya ten nia Brandon hi changin defensive midfield amo left back a mote mang vele thina chuan an lai hianin Ezra Barpek lo le Ezra le Barpek lo nia chuanin sarmalama hianin Siama hawma chuanin banada pom boka vara hi sarma de bo mang vele zau thina midfield de bo mang vele thowa ti chuanin Muan Puya this is number 24 Mama 32 Mingmoya 33 Mongo hi defensive midfield po mang twin tho Mongo 34 chuan Zokima jersey number 17 ani Saronala then pay ngong maya Kelton Mine Aizawl player te kan sei vele logang Kaleba Lalrot Fela MS Dong Zuala H Wilson chua ani hian gol nga khung to AB Abraham Mal som chuanga ania Rot Kima Sup Prabakar Luzuala Solomon Valal Moya Jace Van Mingliana Remsiama Rot Fela Jacob MS Sanga Bernard Wilsonima Kazuala Rafael Fiat Puya Emmanuel Saronal hi team tan atang thei sia hi technical area oman phal le ritalo semifinal lampanga atanga boru ka tang box ya aun sa so da sonin under 12 onen technical area ni lo lampanga khian galleria omangai tatlat mai tuntang hun rai lo te hian semifinal match nunung zok Kolasib best of the rest team le Aizawl best of the rest team ten khel don ani top 4 semifinal is housing table number 2 le 3 on nia khel po monom le khopin karing ani Kolasib ten te hi coach te hi coaching staff lampang soyang Sarpatea Sar Ramoya Sarpatea tia kan fiat lar hi Kolasib hianin Reliance League local manager coordinator kan ti thina khania tuna hian amale sarunla chun sareng moya omboka chuan sar michael hi tun tuma chuan hei horontel pui thei don ani anni patum hianin semifinal match an edanga sarunal chu chinan ka soitong kan technical area nilawa gallery lama thudon ani semifinal hianin Kelmasa kasoitong kanin draw game amani chuan extra time on lovin penalty shootout mangin chakjok zona ni don ani sarna la thulo tur chu helam panga kan sar deu po Kolasib zia alang tane Kolasib lampang coach tra ho zia pressure game an lo nauten lo tran zia kating mi zia ron lang le tana championship hi ti hloe an lo ti dei ma ale lam kong zo tak chuan a lo mom phian ani semifinal match khel turan on tlan lu leta under 12 hianin champhai le Aizawl nia an champhai best of the rest le Aizawl league winner teni under 14 final hianin Kolasib le Aizawl tenin Kolasib best of the rest team le Aizawl best of the rest team te khel don ani
khel monom tak ani ve ve kan base ani thatak ka khel turin le moi tak ka khel turin du sakna kan hlan ve ve a anni hi district player poi mo tak tak ni turte Mizoram player poi mo tak tak te lan ni turin an mahuna eng hlom khop maya an zbai mai hianin Mizo player tha an lan ni vek turin du sakna kan hla ni an zinga hianin sub junior Mizoram team a lotel tote anom nol maya Kolasib lama hianin Saizam puya Ezra Aizawl hianin Kaleba Ebia Sup Rabakar Solomona Bernard Welsanima Baria ho chu ka thria thei che nia lo sikim lo ni kon lo the thiam do nia tun tang hun rai lo te a tan ani do na sarpatian group photo ti sak lo wa main team le lam Aizawl te po nong khom me ka Kolasib lam support te po so lai so nan thu ni pomoin pui te chung ko saron na la hoin professional photographer in thalak sak vele de le boka game tan dona mani muna tong try le phota din muna po dingla tong try ni hi poi moni Kolasib lam in game tan dona bara game start turin ding me ka ni pekan vorlun ngala siaman bolan lai da pe kalbadan Saizam point lo tang chata vara a receive dikte over close zela Kolasib lamin Brandon on head thakop mai Brandon block Van lal moya Brandon block nang chat zela Van lal moya thop hit laut lo me Brandon lai da Ezra da chu hala vara tetea Ezra malama tetea Zaria vara an nem deu holon mo an clear thapu pu ba Brandona alai deu leka Samson Solomon zong mala te kana pe pera Aizawl in chance nei do nem clear chance nei mas Saizam point varol hapna Ezra vara Solomon Ebia pong lawatia an ba hol boy mana teka gor chuak do ne siama saya Nazaria tetea tete pet au Ebia no pet out sak mana tetean Zaria Varah slip mana malam ya puyan vorna lua hop mai pega siama malam nan chang khiu khiwa block man rel mai Brandon an point don ni
slip mana varan vara pui à all some không mà Gideon run chuộc thal tu Brandon mà lại vala moya thoin dona Salmon siaman chu saka saya traya siam sot asir te deu legani bare saya vara super zong ni o so super ni so bare cái ti kha pe kan side out keu super run thol le ngal dona aban so la tuam va me super so vala moya kaleba siama apa tewe vala moya laya apa khal thui ve ram siama ni mo soup ebia Ezra ni chua teten da phi ngala malama Aizawl am join dona super box head slip Ezra saya tetea saya super side out pop mun himanda chuak potani Azaria join turin lan manghala Ebian head slipper wala mo yan clear ni tekan le hala siama Gideon Brandon Zok wala mo yan Salmon Aizawl min peka roll 13 khop mai Jacob chance tora anti bo sakani Salmon Troin wala mo yan Troin Zok dona Salmon galba pe a siman bakhar mana Salmon sira bal point Jacob Rapsiama Kaleba space an AM sign ron pechua vara ball lost lat by Salmon line kalpui mana ebia bepetrave keeper and safe chaltu vara soup close sak zoom khop right Sorry. Shoot. That's rough. Kaleba. Sa. Siam chil mana. Rep siapa? Para mulai kaleba. Soup. Ebia Suban for Brandon ahead hele lau Salman da le hala wala moya deflection of blood mai Aizawl lam in point don ni
Ngaya Van Moyan Salmona Siama Brandon Salmon Zaria Valamoya Repsiama Salmona Alay the Deufred Brandon holding hold on VAR Lelam thom na khop mai Aizawl min pet gol tan mai sampai na Valamoya Zaria Brandon Siam na head mana Saya hatra Just round up into us Siama Sira chance Zonga Hello capture tell me sorry Bara Barang dalu ta Peka Valamoya Kaliba Salmon dalu ta alo pongman Peka Siama Brandon throwing down Soup Habitan lai ta deu ni Zaria throwing down Soup Sa Apa ka zo Siama sot san ei thei trap on close mana Aizawl on close ko me Azurian chuaka tetea Azra Saya sot Sa Maybe Zero Kaleba Sang ite donem Kaleba Salmon free le chia Peka tackle Tatwinen Tega pet chua tum lai na lai ta de ka Freddy lâu là ban thì lâu mai Vara Zari throwing Vara head try jela Malawa is randa Varan ulu ya
Soup. Then sa ko may pekan. Remsia ma. Malamoya. Reflection oma. Freddy à. Freddy anh lâu thì lâu mai. Lai ong đều khát à. Thế cái nó vẫn đang khai lắc lên mana. Kalaba. Ezra. Var. Solomon. Brandon and Vora. Lại ta điệu tủ lon sẽ là chuyện trong cái mấy thế này bùi trong in soup à ăn chia mà maybe soup maybe saya follow me Solomon. Alam mo yan, Solomon ang pinghala, hospitalized. Tadi ko siya ba ni? Teka. Alam mo yan. Brandon Clearer. Zria. Pui na va petrol le me Jacoban reset le pot soup siama malam mo yan kaya out sak man lan mai Brandon Troin mong trangkay ng mo Brandon, tete try. Surya. Baran siama. Siam. Siam Sai Bara Aibian runda chua ka Zero to now Brandon nanda ngala Solomon pekan dong thì Solomon on corner pet don ni ai biết rồi lan này à Brandon on block thấy lâu mà malam ya siapa yang happy ya varah malam
Kalaba bo Sayan chua Kalaba Peka Siama Siaman Jinsa Tete nula chua ka Tete cross Siama oi Alai chiên mo fall sát mày cái cửa giống vòng mà Brandon headshot sao mày full là hòm plot Kalaban mo Kalaban ko pilok Sen là chuột lông mày Vara That's right Ai biết khởi Saka có sự lên cho anh đón nè Zuria Tete hết slip na fall lắm lắm tete hết tụi nó lâu pet phụ đâu này có sự lên free kick bên đón nè Ezra pet đâu na Sayan head na chance ni duong ina head lawa ho yung ba piala ni Soup Zra Laba Aizawl lampang hianin Chanchua Destin banda inti naron lu tira Oni Goal nga khung do tu khania 31 thaswal poron lu tiran tuma woma blo me Vara Salmon Brandona Soup Heavy receive cho không mà Zuren blade hala Suba train le don ne Azuria First half zota khela monom le mai goal lom lawa han chol zonga Semifinal kia le don ne khela monom le mai tu te bebe po an khel amoya defending thaduna midfield le forward te connection te po munom lam khop mai no pang ho yen ma hun eng tak ban nei a lo ma mani Kolasib Second half tran le ton ta Aizawl mi stand dona goal lom lovin first half an kina second half khele tan do che ni Ezra soturan tiplua free kick cool
Sia mà khan anh nở đâu nghe mình lẹ anh nem ta lôi mày Kolasib free kick ang pedona Banata Avan pet về pui pun run nem chuộc thì lâu à bia Zeria Siama try á Brandon let's run ding luta Tete Soup Saya Remsia masih lama Balamoya pe ha Bila Balamoya Remsia bok pe Brandon nambat boy mana Reset lepot Close ako may Kolasib lang pang yan Kalaba ball from da ebian khoi zeu maya shot na chance siama angle zin ta de ulega pe tu ron angle close sak mana game munom khela munom dun me mane pega siama Basra saya đun thal tu saya so tu ma ava han lom teo ve puyan kalaba chanchua Brandon lo khar thei lo mai siama saya đâu chỉ lao ta có xin là phòng train đó nè ông Brandon à bùi ngay cắt mày ding chua le đi jo in pon la ma le có lockdown nè Bernard Otro di laut lat Palama Sanchua receive mine Sai Techo ngala Azarian buma chung haluta Tetea cross Azaria Moya Asiama Brandon closer Ready Extra block lên mana cô lộn rất mới và sau là mình free kick về đó nào
Bara perdot mai. Pet marup popoba. Ezra. So out saka. Azari. Brandon. Saya. Ezra. Bernard. Brandon. Saya. Heavy. Pegang karma ng em. Ito na lawak mana. Soup. Azari. Ezra. Moya. Siama. Soup. Saya. Soup. Brandon. Tackle Choloto. Fola ham no. Có tao lắp cái gì mà là tên hết suộc thế đâu mà em biên bình đó nè ăn close mà nè bồi nuôi nuôi tay còn làm treo mày ăn close lên mà nè ở vào lom thuộc trong về phô là lom về lại thùng Aizawl làm bằng lô phô về lại thùng ạ pega long ball pega tụi mình lipa supan Kolasib yang corner pedon ni Kolasib yang corner pedon ni avat teu ke saitan rem teu lutu Zaria Ezra shot unblock mana saya 뭐야 그런 lathafa pekalin ring manem lâu mày vào này tháp lẽ mày còn xịt tên kìa cấm ta lẽ mày thì tròn mà sẽ biết à super này nè tê à sa pega long ball shoot tê hết pera Aizawl là player run thla ka ni Aizawl la run lu da rim sia man thla ka ni Zaria Abi Kaleba Shoot Abi Duen na taklat mai pega
Siama saya Manat Siaman shot na Azria player ang sab lo ka Azra la chuka vara luta sa vara Barna ta jok nama low ball limit pe ya Brandon at chuak mana Bernard low kevela men low pe ta dingla men pe se thatur ne Kaleba Azaria Vara Bernard change ni tenga Saya Super on hold Azaria drop zewa Pega Brandon Bernard Siama kumhan don em var zo Pupuin na ya Kaleba Brandon Saya Tete and try ya sang kheta lo mala lo khoi per wang ni ka save sok ni ki par save thoga Aizawl bang bo player ang khaw le ya ban ni le na ron lu ta ni Kolasib la men ko dan pe do na Bernardo Puya Siama Kaleba ball rum Petrovia wa teten lo dang chat thariu mai Pega One slip jauh Pega Brandon cross mana shoot Zaria Brandon chuộc thể lâu mà xem mình đã chuộc á ngón minh liền ngón là mồi rồi sẽ lấy phốt pui nó pet pera ale Barnada what do you man Aizawl lang pangpo player on loot le Solomon on loot le ni Tete Siama Pega Kaleba le saya
Kaleba Tetea Solomon Vara Karbum zeu ala dikteu kuma Siaman drop zeu Bernard Bernard crossman low Brandon Pekka side out thei lawa Brandon Singat vo thalo kani amon draw ka siama lo bulu ta saya sana chansan idonem san chua dungan pen man lo ma Pekka Siama Show Siama Brandon alai mani ka ta pe red ka ta pe ka chu lai ti lu ang vak lo sin ma le Kolasib lampang red card hu ta tat by Brandon Warahis mana shoot Tete Tete khôi sạch là man thua Salmonan pet jog doni corner Pekka head swap to hop mai Haba lai teu ka Fredin siam rem man lawa Tetea Change door mo ka dia Khar ve deu bakani Zaria Pekka Siam Zaria shoot Zuela ball change set hati ukhala mai Bernard ne chu na sal tu wala moya ball drop dol Zaria clear hala goal level 9 draw tani tiebreaker penalty shootout main chak zo zon ngai vele ka thau mai Kolasib bin goal khung na chan san ya an score lo tlat maya
Aizawl lang pang point crossbar ng pero dop maya semifinal mo nung tak ani kaya masapo semifinal mo nung tak neto tak kanina ano nang zo point neto ulit may penalty shootout ang insak zo zong doon ni penalty shootout Aizawl lang pangin pero masadona Apet goal 1-0 posiblemente vedone pet goal velea 1-1 tega rompet dal khop mai Aizawl men rompet veledone keeper in save tahlau mai posiblemente veledona save veledlat mai ay nang tachia kaleba Aizawl men veledon third goal Aizawl in lead ta posiblemente veledon ni third goal ay nang velechia Aizawl in veledon ni goal titlat mai posiblemente veledona online ang zele dikan Aizawl men veledona third goal velea posiblemente veledone pet goal velea online ang tazele saram pet goal nal leme Aizawl men pet veledoni pet goal velea posiblemente veledoni pet goal velea online ang tazela Aizawl men veledone goal safety ulit to posiblemente veledona third goal velea anay lang tazel Aizawl men veledone third goal velea posiblemente veledone third goal velea anay lang tazela Aizawl men veledone third goal velea ta tho maya posiblemente veledon thongni third goal lawa Aizawl ang sakta final ang lutat lat mai ano ti shoot out chak jok kan lom puya chalo jok kan ui pui le mai khai chak jok to riat thiam har khop ma to thlengin anin ne to ri le mai tiebreaker penalty shootout mga
เนี่ยตัวเรือลุตุกชวนน้ำเวเวเนี่ยจักจอกเลยจักจอกเราจอกแต่พอ